Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India. Minta ka lami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khanda hinyo lai. Ka Indian Red Cross Society ka pinlong ka Jinghikai ka Ircs sipang ka first aid na gabinda ki Nongñiah kali Taksi ka baju kamai Laban but iya ka ni ka Jinghikai ka pin kut no ka santri uno pra arja arpulai hagari sngi la samru ki surnat shiki Nongñiah Taksi de ka vice chairman jo ka Indian Red Cross Society ka kong Amelia swear large arm sling मतलब क्या है ये जगह में अगर फ्रैक्चर हो गया ये जगह में अगर फ्रैक्चर हो गया लार्ज ये स्मॉल ही गॉट इंजर्ड हियर यहाँ पे लग गया इंजर्ड हो गई तो उसको अभी बैंडेज करना है वो ट्रायंगुलर बैंडेज ठीक है सो इपेक्स ये बोलो ना इपेक्स जब भी आप हैंड बैंडेज करें एनी हैंड बैंडेज लार्ज आर्म स्लिंग या सेंजोन स्लिंग इपेक्स एल्बो में होगा एल्बो इपेक्स शुड बी इन द एल्बो नाउ हमको ये बैंडेज अंदर से घुसाना है इसका अंदर से डालना आई हैव टू इंसर्ट फ्रॉम हियर डू नॉट टच द कैजुअलिटी कभी भी कैजुअलिटी को टच नहीं करना है दिस इज द प्लेसमेंट ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ द बैंडेज ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ द बैंडेज ठीक है दिस वाज क्लियर दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द बैंडेज हाथ को अंदर डाला इसको ऊपर डाला ये इपिक्स यहाँ पे रखा राइट आस्क द कैजुअलिटी टू होल्ड द इपिक नाउ होल्ड द इपिक फ्रॉम आउटसाइड क्लियर नाउ टू टाई द बैंडेज always tie in the collarbone नीचे में नहीं nowhere always in the collarbone why not back side अभी ये हो गया कैनेट का बेल्ट ठीक है ये लेके यहाँ में टाई करना ऑलवेज रिमेंबर इसका नीचे से नॉट फ्रॉम हियर ये ग्रिप टाई इससे क्या होगा हाथ का मूवमेंट पूरा स्टॉप टोटल स्टॉप हाथ का मूवमेंट राइट अभी हाथ का मूवमेंट टोटल स्टॉप जितना मूवमेंट कम होगा उतना पेन लेस उतना पेन कम होगा जितना मूवमेंट ज्यादा होगा पेन ज्यादा होगा दिस इज द बैंडेज आप कोई शर्ट लगा के आया शर्ट 12 जगह हाथ में फ्रैक्चर हो गया ठीक है फ्रैक्चर हो गया 12 जगह हो गया हाथ ऐसा पकड़ के रखने के लिए जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ ये हाथ में फ्रैक्चर 12 जगह पकड़ के रखा ठीक है शर्ट का नीचे का 2 बटन खोलिए 1 and 2 ठीक है हो गया देन टेक इट अप ये ऊपर लेके आइए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जो नीचे वाला लास्ट होल शर्ट का फर्स्ट होल में चला जाएगा विदाउट बैंडेज काम चलेगा विदाउट बैंडेज काम चलेगा फाइन अभी 12 जगह बेल्ट है अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा पास ट्रायंगुलर बैंडेज नहीं है तो हम कैसा बैंडेज करेंगे टी शर्ट से भी हो गया ये भी हो गया जैकेट वाला होगा तो आप डायरेक्ट हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं फिर टाइट विथ माय ओन बेल्ट ऑलवेज यूज कैजुअलिटीज मटेरियल कैजुअलिटीज का मटेरियल यूज करना बहुत जरूरी है आप अपना मटेरियल यूज नहीं करेगा क्योंकि वो अननोन पर्सन है आपका पैसेंजर वो अननोन पर्सन है अभी आप अपना मटेरियल दे देगा तो फिर उसको कहां से मिलेगा फिर नी ग्राउंड इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेमी बैट बनेगा दैट मीन्स
क्या होगा, ये बॉडी को लिफ्ट करेगा, अपना नी के ऊपर रखेगा, लॉक करेगा, नंबर 1 जाएगा, स्ट्रेचर लेके आएगा, रखेगा, उसको स्ट्रेचर में फिर रखेगा, अनलोड करेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग। अभी लोडिंग होगा। अब एवरीवन डू योर हैंड लाइक दिस, सब आप लोग अपना हाथ ऐसे कीजिए, ऐसा कीजिए, हाँ, राइट। Rajiv, an orang dah kasih mo, baik, kalau kali dah kali, hawa finish na ka stretcher, kamdi bantam kali sabar, kali bantam pe hapo, mo, kakajat kalau bantam dah ujrong makanan manu dah ka sunrut kakajat hapo madam ru, kam lele. But the most important, you should protect the head. Mo, lebih rabu makanan ka stretcher kunturu, mafi samun kali ban antak, hai kakli kan. आप जब लॉक होगा तब ऑर्डर देना। हाँ हाँ, नंबर 3 लॉक, नंबर 3 लॉक, हाँ, इसको हाथ लगे, इसको हाथ लगे, लॉक। हाँ, जो लोग के लोग हमारा आप जाएगा फिल्म देखने। Now can you see the head? Head and the stretcher. Head and the stretcher. ये नंबर 1 का काम है, ठीक है? Now, again, apa? Tunjuk kalau Yeah. I'm really, now my knees are shaking, but you are here actually, because you are my mentor. My knees are shaking. No. ini dia tunggu kamu, motor ni चाहिए, ठीक है? संजन हो गया। ini ये जो अब किया ना Ikanat benta next year haka sayo ayaka certificate na do dari now governor have one second governor by your certificate dari governor like ba epiru ya kusang lo yo takalat yo takalat Teh borlang kan bu, teh borlang. Michael. Your board. Bonson. Ircs. Taksi, nisgo kemen sibon dia ni ai ngoyo play bagi lakut ya kan di training ke bagi penlong ke first aid training ya kita taxi drivers. Kani ke bagi laplan las lembah. Hapo ke jipriat ke managing committee bat kani ke hapo chairman ba river
walang tingilayo ban penlong ya kan ni ke training ke bangila wala slen na kabanta kini taksi driver namar ni perkhat kini kilong ki badon kam bakin yo kum kani ke training kini taksi driver bakin ni yo kum kani ke Jinghikai kenang badila ban yarap hakanu kanu kapor badon ke disaster ke accident kani ke tai ke badon bapang ba sitom bakin la ban ai yarap ke bakam loy ban save ya kan life jong ki babun dia nama kata ni penlang kenang ikan ni training kan ni kesian bani kong bani khot ki driver taksi mentangi yo suai kini ki bana kan ni ke area jungi naspa Laban bat ki taksi driver ki bahasa ni ke kila ya smotenat ha ni la perkhat kat kum ke jing dan por jengki lamar ki de balik kamai tingi penlong ya kam step dia dah kerja ngerap ni dan kini professional trainer ki bala train dah kana national water dah ka dari ban ai ki kini kerja ngerap sepang kani ka first aid kumno bangila ban ai kerja ngerap ki ban jadi kan kita kerja temu kalau kerja mentoi ke ba buon ya ki kenang bikin yo ban ngerap ban tray ban smodan ke bensim ban tray dia ya kami ka lang salang ban ngerap ke por ke bagi dan kam tam bikin persiang ban siap kan live ban bikin long kum kita ki blood donors kita la ban Islam kenang bikin la ban yarap ban siap ke jim jom kita buon tang ta ki la ban yarap ru ha bakin kenrup ya kanu ke disaster ke ba la ban jahal enti sekian ya kanu jaga nang ni sakmat ni dang don jitmu kani ka tang jing sedang ni dang don jitmu su pat bangin ai kiwe dek taksi driver ngin tang ya penbet kita bangin tang ya ai so ni la ban kabar kat pala bangin yo ban ai kini taksi driver separat pa kani ka first aid training ka balang badon kam bat ni la betha ki bagi la penlong kapal seri babar khoi ki taksi ki dei ban don ka first aid box sapo ka taksi jongki bat ni sa penyerap ki kumno ban bikin la ban bu ki material bikin bu apa ki first aid box bat ni ai ka di training namar kata ni sko lay ba mentah kasni ni lakut ka di training bat ni layo ban ai ka di Jinghikai bat bagi ni kila long interest bat bagi la buat bahai kini Jinghikai bat kila snow tenat sibuan ban buat di kini Jinghikai ni ai ku play kini kinong ai training juni ki bana Red Cross si ki bala le sitom bala hapan wan dang step ki ban kop apat kapor jengki mo begini yo ban kamai ni penslur ki we ni dakhat nika nang bakiru kini wan bakiri yo ni training Red Cross kalau meeting mentoi nam ta jengki ban nam ta ki nang sa nila kularang di bakin ngin pen ai ki ka first aid box dan nila yo shua ki nambar kumno bat ngin ai Jinghikai ki ru ki ai ki bakin bu first aid box bat ngin sa pen yele stem ru ban pen nakaret cross ban pen pet ki first aid box na ta cuk namar ki babuan mentaru ki bawan ki suang lengo hi namar ki pat jiyo kum kani Jinghikai ki pat jutip kila ang lengo bahabat kila ngoyo jing mentoi sibun dia tengah ngek bagi jing yo jing mentoi jing ki sa pen bud den ru bagi le ka kam kita